Manzi hajatoka mbali, yuko karibu tu. Aha, banana kweli kweli, atoa pasa shot, bao la kufungua upande wa Rayon. Mchezaji Manishimwe Jabel ndiye mfungaji. Dance pale inafanywa. Ndio, ambaye amefunga goli hilo. Jabel Manishimwe ni goli lake la 3 msimu huu. Ameshatengeneza nafasi 10 za kufunga magoli. Anampa raha Mazimhaka Andre, goalkeeper. Ni mechi 18, clean sheet 12. Amesharuhusu magoli 6 pekee yake goalkeeper huyo. Na bao la kutangulia, angalia mambo yalivyokuwa. Ametoa pasi kidogo tu akimtafuta mwenzake Manishimwe Jabel. Hakuna jingine la kufanya isipokuwa kuweka kimiani tu moja kwa moja. Walifikiri labda atapiga juu juu. Cheki hali ya mambo. Hii poa. Shuti kweli kweli. Kocha afurahia hali ya mambo. Ndio, hiyo ni dance ambayo mpira uri nyuma ukirwa kwa Hussein na Manzi. Hussein atanze pasaria vuba vuba kwa Mugeni Fabrice. Mugeni agiye, Mugeni atanze pasi birakomeye mu izaba. Igitego cya 20 cy'umukinnyi Ulimwengu Jules Jalas. Igitego cya 20 yujuje ku stade ya Mahoro, nguko ari nako agenda agaragaza ubuhanga. Navuga ko amaze gukora ibitangaza muri shampiyona. Sinzi ko umukinnyi umaze gutsinda ibitego. Hari ababirengeje Christopher, abakinnyi nka Bagumaho Hamisi urabizi yaje gatsinda 25, abakinnyi nka Mbusa Kombi Bilire akiri mu ikipe ya Rayon Sport. Gusa kuva muri 2015 niwe mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi, niwe mukinnyi kugeza ubu ngubu nta wari wabataye record kugeza ku bitego 20. Urumva ko Jules abirimo neza. Jules abirimo neza, umusore waturutse Bujumbura i Burundi. Aha rero ni ibitego 2 bya Rayon Sport, ari nako abafana bakomeje kwishimira ikipe yabo ku kazi gakorwa n'aya makipe, cyane cyane ikipe ya Rayon. Abakinnyi babo bagiye babashimisha. Kwiko ugeze hagati, Marine ubona ko iza kubita akazi katoroshye kuko shaka gucika intege maze kubona yabitsirwa ibitego 2. Abarekana uburyo batsinze cya gitego, aho Mugeni Fabrice batashoboye kumufata. Ni igitego cyiza cyane umusore atsinze, igitego cya 20, ibintu byiza cyane kuri we. Kuko ngo amaze gutsinda ibitego 18 atsindiye muri surface de réparation. Jabel utanze pasi arebera ko yari mu izamu rya turebe, ajagera katurebe. Gilbert kabisa barimo kutwereka abakinnyi ba Rayon Sport. Gilbert wahawe pase nziza cyane, nawe ahise arunguka mu izamu. Igice cya mbere 30 rwose ibitego tayari 3 byanyoye. Ni pase nziza cyane turutse kwa Jabel Manishimwe, ibaye pase ya 10 atanze, ikwereka ko ni igitego cyiza. Bibazaga ko ari muroroze, ariko ni contre attaque bakoze, umupira uturutse inyuma cyane. Jabel bayabonye ko Gilbert yinjiye, urabizi ko n'umusore wihuta cyane, aragenda umupira ushira mu shundura. Naam, hapa hakuna mzaa. Wanaonyesha jinsi hali ya mambo ilivyo. Gilbert chenga la kwanza na kuweka kimiani bao la 3. Rayon wanaongoza hapa. Rayon Sport mabingwa watetezi mwaka huu. Ndio, ni pasi ambayo imetolewa na Jabel Manishimwe, ikiwa ni pasi yake ya 11 msimu huu ambaye ametoa, na ameshafunga magoli 3. Kiungo mshambuliaji ambaye kweli mchango wake unaonekana kwa kiasi kikubwa sana kabisa. Hapo ndivyo ilivyo sasa hivi. Tunashuhudia mpambano wa mwisho kabisa ligi kuu ya soka daraja la kwanza, Azam Rwanda Premier League.